Туғандары, біз дагы да болсо Учкун мал базарындабыз. Азыркы учурда уйлар тарапка, тагыраагы торпоктор тарапка өттүк. Бүгүнкү чыгарылышыбызда, тагыраагы бул чыгарылышта сиздерге жаш торпокторду, жаш эркек торпокторду бааларыны баарыны берип көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Мына уйду караңыздар, гигант го. Баасын канча жатат экен о? Баасын канча жатат? Меники эмес. Мен көрүп калдым муну. Баасын канча жатат экен? Эси жок экен туугандар. Бол. Канча болду ака? 40 болду. Канча эле? 36 000 болуп тур ошол кетип аткан кунажын. Жакшы болуптур. Эркек торпоктор экен бул жагычы. Акын сурайбыз азыр. Ал канчадан болуп сурайлычы? Канчадан болду булар? Канчадан? 298 болдубу? Мына 298 000 болуптур туугандар. Эркек букалар экен, жаш. Багыла турган. Неден кирели акы. Шеф, канча жатасыз? 38. Канча жашар? Канча айлык? 6 айлык. 6 айлык. 6 айлык эркек болду. 38 000 кеми бар дейт. Жанаша дагы бирөө турат. Канча жатасыз ака? 40 000 экен. Бул дагы жаш экен. Сизге 5-6 айлык, канча айлык? 6 айлык экен бул дагы. Торпок, эркек букалар. Эркек бургачы баба. Канча жатасыз? 45 000. Мунуз? 45 000. Бunda 45 000. Мынаны кетип аткан кунажындар экөө 130 000 болуптур. Байлап алып кетип аткандарчы. Канчадан болду экен алар? Бияктабы? Кандай тақсыр? Канчадан деп атасыз? Сурашы. 60 кеми бар. Мол эркек букалар 60 кеми бар дейт. Канча жашар экен буларыңыз? 1,5 жашарлар экен. Алып барып акырын жемге киргизсеңер деле болгудай болар экен. Канчадан? 45 000 экен бул жагы. Экранда сиздер көрүп тургандар. Үйдө барбы дагы? Түгөндө. 45 000. 1 жашарлар экен. Кыргызстайым. Сурайсыздар. Байлап коюп тур баарын бири-бирине улап. Сүйлөшө бересиздер. Досун пулу канча экен? 42 000 экен. Мына кара түстөгү эркек бука 42 000 экен. Дыйканчылык экен. Көрүп атасыздар. Канча айлык бул? 1 жашар болду экен. Калды. Оған қармап тұрады ғой. Жүріңіздер. Жете береміз ақырын. Қаншадан жатасыз о? 40 000. 1 жашарлар. 1 жашардан өткөн эркек бугалар 40 000 дейт, кеми бар дейт. Укам канча экен пулу? 45 деп отур. 45 000. Ал да жакшы экен. 45 000 кеми бар экен. Канча жашар буруңуз? 1 жаш. 1 жаш экен. Жүрүңүздөрчү. Эркек бугалар ушундай. Сиз канча болду таксыр? 60 кеми бар. 60 кеми бар. Каны көрүп атасыздар, футтарыны, капталдарын, артыны сиздерге көрсөтүп коелу. Ава канча болду? 24 000 болду. Мына сиздерге көрсөткөн буканын арты тарабы. Бунусу 40 000 кеми бар экен, бунусу 60 000 кеми бар экен. Көрө бересиздер. Кет, топтоктор. Ава канча болду? 55 300 болду. Үчөө? Жалгыз турпа койсо. Албы? 55 300 болду. Машалла. Кыргызстайым. Ал эркек бургачыбы? Канча жатасыз? Пулуну?
Айтылышын айтыңыз. Қанша дейсіз? 50. Кеми бар екен. Кетті ана қонажындар көп тастар. Аяққа мүте өз Малдар кетіп атады, шетінен кетіп атады. Buraydan turup, surayız, bileyiz. Akırın. Bu kadar jiyip koyup mu üzerine? Kettim ha, torpaklar. Qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? Uy qancha oldu uy hava? 75 bin oldu. Ona ketip atkan uy. Mına torpaklar 24 binden oldu. Жақсы қонажын екен. Қанша oldu тақсыр? 58 bin. Zor алып тұрмын. Кетті. Бүгін только сатылышын тартат оқшайыз. Шығып кетіп атышады. Туй еле екен, бірінші туыш екен, 58 bin. Daha bire кетіп. Қанша тұтыз? 55 bin. 55 bin. Қанша айлық мұныңыз? 4 aylık. 4 айлық екен. Мұна олшы. Сіздер көріп тұрған. 55 bin кен. Кеме бар, сүрішесіз. Арқы тараптары туғандар. Жаш торпақ екен. Аласыздар, урық аласыздар, қаласаңыздар, бағасыздар мұна осындай. Қанша тұтысыңар? 45. 45 bin кен. Қанша айлықтар? 6 айлық, 7 айлық. 6 айлық. Еркек. Бұқалар екен. Атты тарыптан 5 bin кеме бар екен. Сүйлешесіздер. Ол жерден бұқалар тұрады. Тұрады. Кеттім. Қанша oldu ала? 38 binге мынау кетіп отқан кетті. Ұрғашы қонажын екен, семіз екен, жақсы екен, сатылды. Бұл қанша екен ана? Бұл қанша екен ана? 45 bin екен. Еркек екен. Оппа. Satılğanı tartalım şu yerden. Bunu kaça oldu taksır? 35 binge kettim abi. Bunu sudan 35 bin ken. Ama bunu azın. Gör atkanımızlar. Bir yaşar bol elek 35 binge ketti. Qancha oldu o? 31,5 mingga ketdim men. Urg'ach ekan 31,5 ming. Mallar yaxshi ekan. 14 mingga mana torpoq. Urg'ach ekan. 14 ming. Satıldı o. Qancha oldu? 45. 41 bin ken. Urg'ach ekan. 41 ming bo'lib tur. Ko'rasizlar. Qara tusda ekan. Yaxshi ekan. Sini dag'in yaxshi ekan. Orqa taraplari, to'yoqlari degandek. Qancha oldi aka? Qancha oldi? Satılib olibdir. Doktor şunday ekan, jumlachi. Urg'ach torpoq, erkek torpoq. Aqchani sanasan, mendan ham qaytaradi. Qancha beradi aka? Qancha beradi? 24. 24 bin. Al torpoqqa 24 bin beradi. Bermaydi. Qancha oldu? 32,5 ming. Bozor ay kızıptır. Ay kızıptır. Canlıklar dağın köp. Torpoq turu. Bu kaç torpoq size sorayım.
Aldığınızda sattı mı? Qanchaga sattınız? Aytыңыз. Torpaqtordu. Hala tırpak. Qana torpaqtorunuz? Alып chiqib ketdimi? Ha, bir torpaq alып chiqib ketdilar kichirek. 13 ming bo'libdi. Qanchadan o'tasiz? Qizil targ'illarda. Bu qancha? 30 ekan. Kemi bor ekan. Shuslar. Rossiya. Foyda bo'lmaydi. 20 kemi bor ekan, ha, torpaqdan. Qanchada o'tasiz? Ha, 45 ming ekan. Sizlar ekrandan ko'rib turibsiz, 45 ming ekan. Bo'yli bo'lib turgan. Qancha oldi, ha? 60 bo'ldi. 60 bo'libdi, yeni bol ekan. Zo'r bo'lib turibdi. Shunga ketdi, yeni olasiz meni. Qanchada o'tasiz? 35 km. Qirg'iziston. 35 ming kemi bor ekan. Boshqa tarafga ko'rib o'tasizlar. Yemi olsang ber. Yo'q, qo'shal ber. Soda bo'ldi mana. Torpaqa. Men aytdim men. Qo'y ber deb. Qancha berdi, ava? 35 ming de. Berdim 40 ming ham bordi. O'sha qo'l o'rtasida berdim. Siz ham yaxshi aytibsiz. O'qish ham yaxshi aytibdir. Qancha oldi ama? Yeni ola qancha oldi? 50 ming bo'ldi. Вообще zo'r oldi. Pulu qancha ekan? 5 ming ekan. Ko'rib o'tasizlar, jon boshlarini, qaptallarini, boshlarini. Qancha ishlar ekan bu? Yaxshi ekanda. Ayol, sindu ekan, svetidan необычный ekan. 45 ming kemi bor deysiz. Qanchaga berib edingiz? 40 ga berdim. Yaxshi, sodangizni bersin. Malda so'm ekan. 45 ming 40 ga berib etdir. Mana sindu mal ekan, svetidan ayol so'm. Tezilet, çirkin. İyi mala to'xshaymiz. Mal qilmasinlar to'g'anlar. Do'stim qancha oldi puli? 33 mingga buni olib ketdi, sotildi. Qanchaga sotildi? 40. Buni yaxshi sotildi. Mana bu qancha ekan? Qirqqa sotilibdir mana. Sizlar ko'rib turgan qunasi. 40 ming bo'ldi. Silashasizlar. Yetirma bozorga. Mayli. O'zingiz bilib Ya qanday sajo? İşleringiz. Olatau. Qo'lingiz qabaq qo'ying. Sizga bir ikki jolo malam sotdim bile o'zingiz. Dadil ishsiz. Maşallah. Onlar to'dan keladi, ular tezlar. Qanchadan o'tayotgan ularda? Havo. Qanchadan o'tayotgan ularda? Havo qanchadan o'tasiz? 45 ming. Farqingizcha? 55. Bo'z ekan anıngiz, ha? Mana bularni 45 ming ekan. Sindu qora tusli ayvayson g'unajinlar ekan. Arqisi 55 ming kemi bor ekan. Bo'z o'xshatamiz. Jash. Virus to'ylar ekan. Babil motrat 50 mingga berdi. Mana shunday to'nlar. G'unajinlar bor ekan, torpoq turadi tetiklarda. Qancha o'tasiz aka? 40 ming kemi bor ekan.
Мал кылып алсаңыздар болгудай турпа бар. Bunun balası çok var. Досым пулу канча экен мунун? 38 миң. Бүгүн чотон мал арзан экен. 38 миң. Шуга тастар? Oldu. Кем болду? Канча турат экен? 40. Ала канча турасыз? Uydu tartadan pulunu ayıp koyunuz. 55 bin kemi var. Ama sizleri görüp duran 40 bin kemi var iken. Zolot svette. Arkası 55 kemi var iken. Ama uydu karanız hadi. Satılıp durur geç. Solası bolup dur. Hadi şunlar. Pazar. Kança tutarsa kan? 35. 35. Buğaç. Sındı. Jaş torpağı eken. Kemi var. 35 milyon. Söyleşesizler. Avam turat meyilde. Kança dep turat hava? 30. Жақсы айтыпсыз. Пулы қанша екен досым? 45 кемі бар екен. Сіздер көріп тұрған. Етті, жаш. Оласын екен? Сөйлесе бересіздер. Туғандар мына осындай. Торпақ базар, еркек базар. Осындай нәрсеге қарап келе бересіздер. Амансыздар ба? Қысқасы мен бұл беруіні серияны жиынтықтаймын. Андан ары жылқы тарап өтеміз. Бізбенен чоқ болып тұрыңыздар.